Igama lami nguMiklas Ndlovu, Councillor wa 13 eGaranyemba lapha phansi kweKwanda RDC. Okwathi nxa sikhuluma ngezulu, izulu endaweni yakithi lapha eWard 13 hayi kalinanga ngemfanelo. Kuphomba imikhizo emincane, izifuyo ziyafa ngendlala, ziyacuba inkomo, abantu indlala yabathwalisa enzima. Ungathi uyakhangela lamadamu, sile damu leMshandira ngale, hayi inkomo ziwela kunye okumangalisayo. Kuzokuthi lele lekhulu leGaranyemba sezivalwa ukuthi zibuyele ecele linye ngoba zingavela zihambe lapha ezihamba khona ziyabhalelwa zonke. Kathesi nje benkuhlelo sikhuluma ngamanzi ona lahluphayo, abantu bensimbi bakha amanzi eGaranyemba, kuzokuthi abamawana abanye bakha emhlanganweni lapha esihlangana khona leWard 14 eNtepe River, abanye babuya ngezimoto, abanye ngezinqola. Engikhangelela ukuthi laba bezinqola lonyaka njengokulima hayi amadonki abo kasobe bayenelisa ukulima. Lapha edamu leMshandira ke abantu bagebha imigodi, uyathola umama etshone phansi engakhanyi, umgodi wakho nephuma phansi lomgqomo khonale. Sokufika lezikhathi zokuthi kube lempi, abantu sebesilwa, sokulokuzondana sibili okumangalisayo. Siye lapha eHangwa, uzathola ukuthi abantu kulomgodi lapho othelelwa khona, abanye babamba indawo ka3 o'clock ekuseni, abanye uzwabethi sibuye ngo11 ebusuku belanda amanzi. Kodwa sokuze kwafika lesigaba sokuthi kwenziwe water rationing, amanzi hayi kabonakali. Kathesi nje sengilolunye uhlelo njengokhansela endwenzayo, ngikhulumisana lezakhamizi ukuthi zizibonele ukuthi zigebhe imigodi.